asa merapat kita tua mau pandenami asa sadaro nami jong-jong di pangataran nabi langon dia kami nama doa tubuh nama orang hidup al-qaeda tasori pada bacoba nungatu tegas di parjong-jong nami dia kan nama marang dia kan nama doa tubuh dia kan pangeran nami ning sadaro alami membuat tu digodang di buka sabodariong alat atas neng masakap ning pajong-jong ku perlu masaripeo anak nami do ning calon pemain nami baru tagalung nasib kota Sibolga alani tamanian asa sadaro hanan dia kan namar-hamarang di namar doa tubuh do deka kami namar-hamarang ni set turunan nepung nami ima sirajalutungi alani di parpudang nami di son asa dapat pas-pasun nasen amat tadi kami asa bae majulang alu-alu nami tumpas serata amat tadi bata kami horas nunga dia lelo kemunana ima tu amat tadi bata sejak makutu basa amat tadi bata perintah dia kolon nami ulang las tirohon totong hidungannya kami mari di topi do dia ke pas-pasun nasida pas-pasun yang mati di badan kami asawa totong sadaro nami mengulang dia kolonon dia kami dia kena marah-marah las mangidon dia kami kamu nama padenani totong ba alu-alu kamu nama jolo dia kesahalan dia kena dua-dua nami nang jumolo mondingi do sahalan dia pun nami na perjolo mondingi asara botan dia kapatur dia kami do pas-pasun nasida Tuhan bisaluna bae nama sen nunga dia lulung komuna ima tupung nami parsadani dotu dan dotu nami nang jumolo yala amat terebata saya melupa madia kesalahan nasida do dia kata di nasida Tuhan bisa luna dia kana marah-marahnya mangilu lebihan las alolo dalam majolama tu akasahan kerajaan tu Tuhan dalian lolo do dia kana mardoa sauna semanupang madutu mersolot dak kapaniron yang dua-dua Tuhan saluna ladong bekas teman itu kalau mau madak raja parangteni adong dohakan dua-dua perjolo lawan dokon asa sianjur mula topa mula diduhun nomor lagi mula dewan bersuara asa dia adalah kota mulai
Dohok sisa hati Kagam situtu dipatudu hoko Urcumi tunatu atu waki Aku berende. Dia masa ketemu ikan anak baik, pulang permintaan. Kamu na do, ulit pero tuguron. Kami na rin debek kamu tuguron. Ano di man kita? Dah, mama sa ketemu ni, dah bola bar lang dak sini. Siap dari LP Ibu Tona 100. Siap Ewi Ibu Tona 100. Jenaroa asal tur masih seluruh ini nama kita teh. Pasoti tulangna 20.000. Siap serahkan 50.000. Siap abang pada mulai 20.000. Pak Pimpin 24.000. Iya pas 24.000. Abang pada apa? 20.000. Tulang Pak Eri 50.000. Kiriman Sasyeri 200.000. Yang nakona berapa? 20.000. Madok Mauliate tusude amado kinanami naksoni udangan Madok Mauliate godang disiala asido gogodo tolong nunai madongani hami disot saya Tuhan tamana madongani doho kamana bayi akka pasalian basongani masih dong Mauliate mah Ala aduk saya tambana siap Pak Amos siap Larindang sadia 50.000 berarti 5.187.000 ya kasoni majoro hasil di lelang Oh,
Kasihan unang bisay sang siho di holok gitu naik kokoro ujung ni perjalanan ni cinta ki Surungan tatap si maloloki ida maju juroki tukola koro namangingani rohado pikiraku. Kapag ka-radio madaha, sabar hanggang. Kapag ka mo kapalihanap sa Dinapahihut-ihut adat ni putas jolo-jolo tubuh hita. Di begasan paktakok ni mata narion rodu hami pamorumuna. Manaruhon ima siwa buhai tuhamuna raja ni hula-hula nami. Diharonami raja ni hula nami sianggik matutu. Mabuhay dia kana uli mabuhay dia kana dengano tuhamuna saluna raja ni hula nami. Sona mabuhay dia kaparato dihami kapamuramuna. Tu sono penabo terbatu kami tuhamuna saluna raja ni hula nami. Dang naurik nami dang natus nami. Tungon do bebasan Tuhan dilihat pasare tuhami. Nalaw sobahon nami tuhamuna. Warna si buhay lasro nami jaro kami mohon. Alai panggilan nami asarap kapar saulion si panonon.
Nah ulit tulang. Oh, jadi balas abalas sama nama ngabutang yang nak. Aman Yesus Kristus Tuhan nami. Dibegasan obas patikyon dari Tuhan. Dinamar pungu kami dia kanamar hula-hula baru. Ima ditongan izabu. Si bagadik tuan. Macailah rohanami. Dina patubutum ho kami namar hula-hula baru. Pos rohanami le Tuhan. Dia kaulaon runi paragaton ni pungami zulu-zulu tuwi. Ho matatong majunjongi. Leo Tuhan mi dami na sumurung mi. Asal betul tong. So na suari buru iwo kami na ulah dia kapara datuni. Iso Tuhan ale Tuhan. Kali do si panganon, do si numon. Pasahaton nami tu si raja ni nami. Kau matotong na mangguhi dia kapasu-pasu salut non. Asaboy makoron gugu na baru na tao mamuziho. Puji kami ho lo mga salon Yesus Kristus Tuhan nami. Martanya kami to. Amen. Jadi so ni ma tulang dan meninggal nama si panganon kami to munate mulut tumadog. Balik so dia ka buru nami lasmar muna. Baik tuh nggak sudah siwan tuh, baik tuh. Tujuh lah. Oke. Nang masih patungun dia kahatan nami marupuk kamu na napawahon. Ima ari natiniti bulan natinangga ari sadarion. Nanay tapabuha anon. Ima beremu nama nak peborumuna. Tujuh ni Tuhani menjalo pamasu-masu pardonga sariteon maghite dia kana posona. Alani dibagasan obas seperti kenon rodo hamid salut na pamurumuna dot beremuna. Manaruhon dia kawabani dahat tuhamuna. Marite honon dia ronamir raja di tulang nami. Ommat itu tusonat penabu terpatu bawah kami. Asa mambabai dia kana uli mau mambabai dia kana dengkan. Asa nakop matong parlaban nakop apa parsami dihita na mabula-bula bulu na maraso. Rodo hamu na tutongan ni jabu namin na magsangat na martua si gonggong na sabay. Jakta haroron na kamang buru nami kabere nami takas do pegal kami lasrohan nami. Ibajagar hamu do hami song jak kahatan na uli tanaren kan marakut jak kasi banganon na bila puto muna tutongan ni jabu. Ay madutu jak ka are no mahuti. Naro hamu na tutongan ni jabu nami. Matakas jari sadarion jari noli narengkan naik tapabor hakma tataruhon ima anak pupus nami do burna nanaing buru nami tulun di bata nang magjalo ko masu-masu pardongan sariteo amang buru na basa diharoro muna ibuk tang dia kasi panalo sudah dia ibuk kamuna alayan ko hari ala seruhan nami kita magjakot pa atong doronan matok songon dia kasi tuan na madok asa harobonis tidata do na panggagato kita ora sama muna ka amang baru nami dia kena pasaton dan nama tekan totong dipas dia kena makan Matutu. Aman Yesus Kristus Tuhan nami. Go mulati do sobbah rohanami Tuhan. Ala takas dengan nibasam nahujaloh kami dibegas sama nogoton di namar pungu kami namar hula-hula buru ima di sebagai diktuan. Tuhan tunggurang dope. Nalau lahon nami dia namar hula-hula buru dibegasat partikenon. Kalau gue mana mangulahon dia ada na pinukan ni punami jolo-jolo tuwi. Homatu tutup Tuhan. Nama dongan kami nama jong-jongi kami. Asa dan sonang rohanami kalau mangulahon dek ni. Jala tutong matubu-tubu kami. Dina mangudurkan non. Anak ni guru kami 20 ni kami 7 ni Tuhan ni. Naman jalo pa masuk patong saripeo mahiti ni kana pusona. Homatu tong ale Tuhan na patulus salut na dia kasakap na sida. Dia kaniat biro na sida. Tuhan iso si panganon do sino manarade jolo nami. Pasu-pasu masalut na ulit Tuhan makoron buko ng baru matang mamusyo. Puji kami homong saon Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami to. Amen. Narohat tapasama ang shooting. Dahuli ulo. Okay. Dahuli amang. Nama
sadar harta kita. Ale Tuhan debata pargogo naso hati dosan ibagasan obason ale Tuhan las rohanani dihami akana marhula buru namariana kena. Ala naik pata rohani ma anak buru ni hure setongan ni keluarga nani lan bulan nan setongan ni keluarga hutagani lain jalo ka masuk pat donga saribeo ibagas sanjak ale Tuhan nama udur waktu saat dunia sebagai sendiri satu paham dan kita mulai Tuhan mengucapkan kepada saudara atau mohon dengan atau berdoa Maria ham kita kasihkan dan kita katakan langsung atau oleh Tuhan ulang dengan Tuhan hidup seperti itu asal oleh Tuhan nama nama Tuhan sangat-sangat kami ham atau mengatakan damai nasihat atau pujaan oleh Tuhan mari anak muda Kristus kita rohani. Tinggal hono maboru haminatu atu amo ainu ngaro berokapi nati nodo ni rohani turhatma Bagaimana kita mengenal
guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni Tod di perbadia na kumapalangit dohot tanuon. Amin. Ali Tuhan di bata amanami pertugo na sukat dosan. Walang ala ni asi dohot tinggan di basamdo upahin na tarbahin hami matkungu di alupan. Udurpan hami do anak dohot goro ni Huyam. Anay matjalo pasu-pasu parsaripeon. Ibahini Roma hukukan jala apehon ma pasu-pasum tunasida. Le Tuhan di bata amanami na di banogitjang. Hodo na mga tuhon pardongan saripeon. Ida hodo dengan namyon arwi nenggolan doot inang Hindia Pelisia Tagalog na marsakap na yung matpadas. Jalan narodo na sida mangido pasu-pasu at tong setatak manasida di bagasan asin ram pasu-pasu jalaramu di manasida mahite-hite pagkahagulungimu rajay manasida mahite-hite to di korbadia asa mamuka jala marujung di bagasan damay pardongan saripyon na silay tangihon matang yang namyon alaasi dokat tolong ni Roham. Amin. Mahita mengenang dari tema puji-pujian sian wanina AKBP wa Parahina. Kami doakan selamat bahagia dalam pernikahanmu kudus Yesus Gembala. Atani di bata nagabe barita nauli. Kung ni nanggabe
Jahan pardongan saripeon anak dokot kurni kuyakta arwi nenggolan dokot inang India Felicia Boru Tagalung dinetami Masian Yohanes 10 ayat 24 sumunoma hidup isi Patik naibar magulehon kamu naima kamu masih akulongan songon polong nirohakku di kamu naing masomoni bokot kamu masih akulongan di bahasa Indonesia itu aku memberi perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi itu yang Kumuan na markas ni Roha di Tikyon Ikidat dan iba alang sa jok-jok ni ida keluarga na patupakon bagas manang jab sa di paruhahod do pangalakon ni tukangi manang kadde at dorang so di tukangi gupe pundasina manang kapeahan di bagasi ang manginang sayolo do tukangi mardalani dinanayin kapeahan ni Jawi siya di panokno titanoy olo do sukusukun at tongroha wa sa pola sumani amang disukun tukangi do iyas ujahan ni nanay Jawi mulo adong pornis ikon hurakot rin jala ikon balkon doi manang ikon siramot doi pakitay mas asamati manang ikot tutungon wasa pola sumanining bagat pihadwan Jawi alay mo marasar do di si pornis hadwan do diingani bagasi say makuraki mapornisi luja maturus perjawi manapui alana say makuraki do kan maturus pornisi la iba persiga ni Jawi ujungna haduan boy dolak gabe roksong si Jawi ala sa dikuraki saunari amang inang gabe dapat roh ama ipardonas salipeo PHP sumonido terlubi ma disi arwin ng bulan do Julia Felicia Orudada ikot pakas do dapat dulu dinggan jalan ias ujahamu do nagabi ujahan di papuasar ini agak tengok tuh kabagapot tuh kau ini arta tuh sinamot tuh alana mulu kabagapon mana agak tengok ujungnya gak bisa alay dito kata ni debata di sulpati negbar mahler kamu ima kolong nasiat debat berarti mau ujahan ipagbiasa pemunan nga ulang dan adong tegaduan pornis na manigay para rumah tangga muna at kapornisi aham ima kisah-kisah masalah buhay kaduan kung nagdalani ka rumah tangga kamuna saya adong do partilo na si paunon buhay do manunisi kaduan ang balay dulu kenangan masa lalu hadu nidurion hak anak buruon sadarion tinggal kolok muna may bonok umay balok umay asa sadarion ingotok muna nungga sada kolong kami di bagasan parrunga tangkaw dangadong di masa lalu na buhay maligay parrunga tangkaw ima pardulot muna tutulan na rin kung naso adong do akka pornis na manigay, akka ingatan, akka masa lalu, akka kenangan, akka hadun na manigay para matanggap muna dito. Oh
Lain tama alat Kristen marbagas songon si PDB. Atong tangingon hamu ajolo hata ni debata tarimut turuhuk ni pardongan sarikeun ni alat Kristen. Kung dito pa debata jomay hidup ibana mo. Ang dinggan sa salabaway ujung. Bahin man ibana sa labor pangrupi di ibana bahin akub na. Akub ni hidup Tuhan Yesus. Ganun na paulakon na nulina iya soalan ni namarmainan na pangalakupos sa do. Pangalakop do nang namabuat na sirangi. At tong na pinadung ni debata dan jadi sirang ni jom. Sungunod do debata tu baway. Hamu ak bawah. Kahulungi hamu mapartih tamu Nabi Sang Kristus na makahulungi huriyay. Jalan mga lingkod diri na umukopsa. Unang muruk hamu lupa na sida. Ikon marroha hamu madungan na sida. Sangat bahin hamu na sida so mundungan panian di hauluan na sorasuda. Dungi sumunod na didok hata ni debata tu akka borbor. Dioloy akka parupuama bawa Nabi so panguloy na dituhani. Ay baway do ulo ni parditana songon Kristus ulo ni huriyay. Ikon botol porman toman magdongan harap pohon do hadimahon ito di parangi di borbori. Imana arka di jolo ni debata dohot di jolo ni jomo. Atong songon arka na magparangihon hata ni debata mahamu. Sumulukon para sinirohaon dohot habasaron. Dohot pasirepon ni rohamam. Masih pangneunia mahamu dohot masih sia-sia. Saluhut riting ni roham. Mur rimas panunggahiyon dohot pansahyoni do may siyanam. Alay ijang nisalut nay masih haholongan mahamu. Ay ido rah ni nasundeng. Dungi dami nasiyan debata. Ima mangarajay di bagasar rohamuna. Jala saluhur na binahin muna mahiti-hiti hata manang papahinan ketong may mahiti-hiti guar ni Tuhan Yesus asa iba na mga rajay muna dohot ulaw muna. At tong mga dibilihan mong hata ni debata tarimot tuluhuk ni pardongan sarikew ni na manuk kumaahon ngayon jumulo biho ale panguli arwi nenggulan. Oludoho makadungdong ko di jolo ni debata na upoto sa luhut dohot di jolo ni akadongan na pungulison na di Panginoon do inang Hindia Felicia Borg Tagalog na nirekmon gabidungan mo sarike. Oludoho makahulong ibala siyan na sa roham dohot manglahos siyan na sa dugong uhut maparangihon parangin na bagiyarap dohot ibala na oludoho mga juad dohot hagaleon na tumsura humurang parangina jala na sutupa paulahomu manang tarikonomu iban paima disirang hamatian hamsolo molo ng sadaro ham manguloy sa nay dokma adusna Naulo doang sa ibubugoy Tuhan maaw mangulahon sa luhot nay. Namanukun maahu dohot diho ale inang Hindia Felicia Borg Tagalog diririt ni arwi nenggulano bahin dongan nasari na ulo doho makadongjok ko di jolo ni debata na uputo sa luhut dohot di jolo ni dongan na pungdison na di Panginoon hamdo arwi nenggulano gabes na pun ulo doho makahulong iba na siyan na sa roham dohot mapangalahon na ture malarapon iban dohot na parangihon parangin na bagya pabuah halak Kristen ho jala na sukupa mahilolong ho manang tarikonomu ibana paima disirang hamatian hamsogo molo ng sadar ham manguloy sa buknay dokma alusmo. Naulo doang sa ipadugoy Tuhan maaw mangulahon sa luhut nay. Tong masilehonan tangan siyam mahamu pabuah ni padamu. Puso ni debata doaw na mabuan hata na Tuhanmu marhite-hite guar ni debata ama dohot anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar nito di perbadia doahu madok
na pinadumu ni debata dan jadi sirangon ni zolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakot Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala asima rohana midahamu. Didopakot Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala di pasarhon madamena tutot dimuna. Amin. Jahahong matuhita amanginang at te pasu-pasu pabagason goar arui nenggolan 2 Juni 1972 goar Yulia Felicia Hutagalo 20 Juni 1970 mengamat jalur pasu-pasu pabagason di Kuria Kristen Barat Protestan AKBP Tuba Paranginan dari Sabtu 10 Februari 2020 atas sipaimop patik na baru mahuleho to hamu naing masih hahulungan hamu sungon holong nirohak ko di hamu naing masungoni dohot hamu masih hahulungan Yohanes 10 ayat 24 na pinadum di debata dang jadi sirangon ni zolma padita na makubasi pasu-pasu pabagason padita iman bahagia tajulu sarjana teologi pendeta resort AKBP resort Madwamas pendeta Edward M. Siahaan sarjana teologi master manajemen menima amanginang di pasatan lima tu pakalado AKBP Tuba Paranginan lahu pasahat Cendramata di Urotai pada saat kalau memang iso rodohani siang ngapakai dedo lima di nalam pasahantot Cendramata asa negewi untuk faktor muna di nalau muka pada masa ini marti dia umatan di mana asa toma lima hata di bata naik silo muda di teman-teman di keluarga asa umma pakai hamu jalan ke hamu dan ulang kita mau tulang ario lepak kiot domar minggu lepak pikiran di batan ima son hata siro nani sian dengan perteledo mampu mulia rumah tangga naik baru di bagasar roha na masih hahulongan situ pala samuma halongi madalan samunual na mangulu naria mapasur sian rohamuna martua maganuk na makabiari jahuba na maparange yak kadalannya Saya pas-pasur ni Jehovah mahu sian sion ganuk ari saleleng umangun dari amanami na ekonomi jam kodo karuan ni silihor lehun na linggan do nasa ulibasa na maliutus upasat kami masyan na nilumi kami pilihan nami tuho sejalo may kami buwak na khusus di jalom pasu-pasu may jala ramoti asah perhasil kami pilihanon pati kulhon harajan mo tengah-tengah ng kiyam do ibyon ay manuhan namin mariti ditagdim
asalam kadahami guna mengisi lehon-lehon midham, asalam kir-kir kami matok melihat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin kak mantuh mahita di tangiang atau partai ale amang nami at penakijang sa pinagpagiyang makan sa pamahatan dohot parsoran nito di korban dia ma nama masuk-masuk amu saluhna amin.